Talofa lava malo le soifua. Welcome to the Whaungangana podcast. O le whaupunga le nei o te whaalongo soo iei le ngaluenga, te tonua o aonga ma research. O le soifua manuia o le tino, a nganga man mawhauwhau, o loo a fifi i le tātou tū ma le anga nuu wha Pasifika po o le wha Samoa. Wa tele tustusinga i te tono o universite, ma le soifua maloloina i le nei whaupunga o le tāu o le tū ma le anga nuu i le soifua maloloina ato atu o le tangata. Ai ele o tala noa ina po o a winga o nei whaupunga i le wha Samoa. O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo unga lue o se whaia onga i tutonu o le universite i Aukilani i New Zealand. I le nei porkalame, ua mawhatasi ai mataua anuu se li i mali atoa Perenise tapusi tangata. O loo ona umia le whailonga taua loa o le Queen Service Medal mo lana tautua i awa onga ma le tato community Samoa i New Zealand. Ai whapea fo i le whailonga o le neita, po le National Excellence in Teaching Award mo lana tautua i awa onga i New Zealand. O se whaia onga o le ngangana ingilisi ma le wha Samoa i New Zealand i tausanga i tele. Maolo o whaia onga nei i le Makoli High School i Aukilani. O le tiuta po le whaia onga o tangata matutua po le adult learners mo le anga nuu wha Samoa i le Pacific Education Center i le Manukau Institute of Technology. Ua te lele sao tau wanu o le tato community i tutonu New Zealand. Ia whaatalo whata wanu o malore soifua. Ia, whaatai mo le awano o tau wanu o se di mani toa Perenise tapu si tangata o le. O te whaia o ngai makori o luas fuktau sanga o whaia o ngai makori ia. E luas fuktau sanga au te le whaia o ngai makori sa o whaia o ngai Penrose High School. Ia o le matai mai loto panga o lo ingoa ia tau anu i ni matua ainga ia. Ai to e matai mai fo i le ainga o Jenny loto lua i popua e le seli mani toa. Ia o lo mapa ia o ngā uma. Ia mai toa whāna mapa anau. Malo soifua. Malo soifua maua malange ma. Ia ole autu o le ta whaataltala noanga. Tau anu o le nei tūla o le aso. O le fesili fo i lea o le a le role o le tatou ngangana ma le tatou culture. I le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Ona o le nau wa umana sauni au tusinga ia o le whaasoa mai ai ia ona ta... O te psalo man la ia le vahenga lea ua mo le ali mataita ina pe i pesili ia sa au mai mo e umata tala no whalau e tele i si vahenga i le o a fia o le definition o le mental health o le paawinga ina o le malolo ina o le mawhauwhau o le malolo ina o le mawhauwhau o le ato o toa lea o le mawhauwhau lona whao ngā ina i so se mea e whai ia po se tautalanga po se whaatinonga o me whai ia ai le ngata po i lea o le ato o toa le lei o le mawhauwhau i le ngata i mawhauwhaunga al pamtalanga o langona. Ia e mese po i o amionga i whai i le wamtangata. Ia mese po i o aso uma matulanga papena. O le tangata lawala o lo ia tia ulawa ia o lo malolo ina le mawhauwhau. Ia o le tangata lea o lo
ato to le lei ia le pamtalanga o na manatu ato to voi ia le pamtalanga o na langona ia le ngata foi le o ato to le voi masao pe le lei voi ia ana mionga po le va matangata le va pe alo I matulanga pa pena e le sime o fa ali to muilona ma pa ye pe o la ule na fa winga ina o le soifua malolo ina o le mafaufa wa tasi le va ngol tangata po le o lona mafaufa ye o langona e o le physical latino ia pe o tulanga uma ia te tau ona malosi pe ato to uma mo le tangata ina ia fully function pe ato to lelon fatinonga I so se mea ia pai pai lai fa le tonu tino ia le ala matatu tilo e po ia ngase li tino e va pena po ngase le mafau va pena po le atu langa po le ia ia pe le ato to po ia faculty so le tangata pe te la ngona la ia te o le mafau o tasi le va nga pito sini ta ua e le fati nongo tatu ngā luenga ma le so ta inga mtangata ma le va mtangata pe o le la ulea definition ele o au tangata po le va pe e te le so ilo I vaenga o jargon po terms po le po upu e pa o ngai no mo le mental health ia la ka kilo po le o le tamao le ainga o le matai o le ainga o le tangata e whanau o le tangata e ion tiuti pa le ainga ma tiuti e community o le la o definition e o le mental health o le ato to le leo o le whaonga ino lo tamako po se mea ia ma o le mako po ia pe ia o le tino po ile e whapanga pea ni mea ai Papanga I le paitau tusi, papanga I le whaarongolongo, papanga I le a o mea, papanga I le a o upo tusi pa ia, papanga I le a ia. O nā mea umae, e ati le maho o le tangata malau tele, ma tele le iloa. A whaipoi la e le ma whaina whaia mea ia. O le a whaina tā tele o na whaatinoa se mea huile le tangata I le o ato toa le ia. Ia fully function dona mafau tulanga pa pena sa yaile le si vaenga le na to mai what is the role of Samoan language and culture in enhancing a sense of belonging o le ase sao o le ngana ma le ngarupa Samoa I le whaamalo sia o la ngona o tamaiti matangata e awhia ai lo lātu ngona leia winga ia I lātou whaal tangata au tala ngona e au I lo ua telefoi sila ngona e au mai ngā ruenga whapaiao e matua tāua tele sao o le lei o le iloa o le ngangana ma le anga nuu wha Samoa I le atina eina o se langona le lei pe se langona patupula I o tamaiti mai se lava pata jengo talo no a ui te le lau talo no il whanau ono o lau ngā ruenga le whapaya o ngā mai se a lava le tamaiti te Samoa o lo o soifua e New Zealand nei o lo ma tupu I le mea o lo tolo ia inga ngana ma nganu ese o le Tonga o le Maori o le Niue o le Atukuki o le Fiti o le Intia pe se io ka ko ingi sina ia me se lava o kilani ma ni soi vai ngol le ia tunu e ta ua tele le mea te tau ia o le winga la vole me te tau ai e ta ua lo la ngana ma la wanga nuu
o tangata, o lo ainga, o lo tupuanga, o le mea te sauai. Mai tāua po i le loa wha ainga lua, e le ngata o le iloa tamititi lona ainga i nei. A lona iloa po i kamikikia o longa ainga mai Samoa, per me sa welon toma, per sa welon tina, tulanga pa pena, which has become their full sense of identity i loa i po le ato o toa o lon tangata. E tāua te le lale i loa po o fea o iai le malo si anga o lona i loa i linga ngana ma le nganu pa Samoa. Pe ko le o lona Samoa neslenga, ethnicity, language and culture. Mai o ke vaia ui ka maiki a tonu foi o nesi. O le malo si o ngan Samoa ma le nganu pa Samoa. E tautalai ma whaatino ai se mea. O le malo si po le na o lona langona o ia o le tangata Samoa. Affirmation, the enhancement of the identity of the ethnicity as part e le ngā skanga kai o rangi ngisina a le tangata Samoa. O ke le po ira ka mai kinga ke fsiro ki ai. O peksa wai, e le whapea mai, o ki sau mai au ki rangi, pe sau mai were koge, au ki sau mai Samoa, o au o le Samoa, o au o le Māori, o au o le tonga mtulang pāre. E mawhai o na whaaso no langona i le ngana, e mawhai o na whaamatala no mapau whaunga i le ngana, e mawhai o na whaatino la nganu i le ngana. E whai lava ia mea, ma whaamalo si anga, o lona tangata Samoa. Malosi, e mimita, pe a sao se mea, pe a mawhai o na whaia se mea i nu mau tangata, mau tato ainga. O ia o le tama, ma le teine Samoa, e sau mai le nu o whea, kako vai, kako whangau, ia o kamiki mai whalakai, kamiki mai whalealidi, kamiki mai whea, pe e mita i o rato nuku mo rato ai. I le isi lai tu o le nei whamtalanga, a whai e vai nei mea. E vai le tautara, e vai le whaalongo. E le loa whai se mea i le nganu wha Samoa. E le malama i tala noanga matangata. O le whapea hoi ona vai lona nangona o ia o le Samoa. Pei voi le avea le ngangana ma le nganu. E mkwa ko ngeki ai ka meki ngenge. Ua iai le upo plastic Samoa. Ua iai mea nga. O le kele ngwe. E ala kwa Samoa. Sir, I'm plastic or yeah, I'm okay. O ispo rata meiti. Ua matuale lei le pa Samoa. O te langona lai la unga longa whaiao. O leo ke vai kuia. A fia te le loa tautala pa longo. Paise mea i pa Samoa. Malona atoa ngauron tangata. O le leanga o nei mea. E a fia i langona. E le ato toa lona le lei. E pe o istamiti. E le lei pa Samoa le leanga nu uma kulang pa penga. Te lawe tala lau e sau noa, tau anu. O lo no wingala o le au te lenga o lau sau noanga. O le ato atoa o mea uma ia o le maole si anga lea o le wild bean. O le walanga o le la a malosi mea ia wa malosi lo identity ma lau sense of belonging. Tu sala o le e malosi ai fo ilo mental well-being, walanga o le la amimita, ia ile pride o le loa uma mea ia. O te langona o le wingal nao lau pamtalanga. So se mea e le lei, positive. So se mea e langona e le tamatiti le apo i le fia. So se mea e langona e le mapana pana. So se mea e langona e le comfortable.
le a fia le mapo pa we a fia fo yo na longona including ngana maleanga no pasamo o le me mondiana o le fo yo te va ai i le fa fe o na i te maiti le ke ma le confident o te maiti o la comfortable o la o le mapo fa na lu la kolma fo wala fia wala comfortable wala lu ko di situation e lo le yan bela tu so valia ku ko me ki ni me la fa ia o pa te chainga ole tu lunga fa si to talanga fo ile oka e pa ni ta mati so ia ma ko wa ye na mo bo fa sa fa inda pa so e lu pe to lu fo yu ina ia tau mo fai ia comfortable to me mai le lavo se o le ngana ngai se me ko ne e tampa ia mental well-being o le fia ia ke wa ia o ke va ai le mental well-being o ko me ki o dao o ke va o ke ki mo ka al le tele o afianga po le kalongo ai school situation tele o afianga o me tu negative ko po mai le fusuang ale alve ko po mai le ka we misha da ese se ko po mai le al kele o le fia ke vai e ka alo pa kasi e ka di fa kasi e se e ma ko wa mo fa pe o ye ni suang fo de life fia o kalongo fo lai ka me ke e ia isi ka me ki po ni le pe fa pe e lo po fa pe e ku wa ya nga le ni se me life fia ma wo life fia o te no na ya o le definition a ko ale o nei me o le a toanga o fia le ye male e no total e lo pasamo lo tu faki e kulanga o se mafuanga lea na o e manatu e o ina le ngana male anga no i tutono ao io ole ele o lo fa longa le English lo sfuto sanga o ya o English i Penrose High School ai na wa mata mai de school si ngana sa mo male university entrance ali pa yelen si nga o mga kuai dai o le mea fou de ma o le mea e ma pa yonga i lo sa ona amata lava lea awa lava wa salo po lu puli mangai lu pulong ka sanga o ya o ngan samo wa amaka ka de ai ku se wa senga papalang ya la wa ngan samo ato i tala tu le o ongo upu ma le o ongo tu talanga pa samo me te meki o la ngona ma o lo o lo ka o ko ile identity o le kamaki e nge tu e o te meki nga maka mai le ngana I lava le ngana I began to realize le taua o le tama ma le teine sa moa e o lange ngisina me le ka ko no le kupulanga i o lange e monda fo e ina istupulanga e le o le awala le lo ko ke le o ina le ngansa moa and the pride e watu la to Samoa ole le tautala ole palongo o tautalanga ole nganu e ke le yale le fa atoanga e ke it's got a huge contribution to the identity ma le longono to me ko le polytheist ma ko o imbalanga i Samoa o me o me o ke kango package foi le pakas inga ia push bearing ansa
Ma le tele voi lau ta maiti. Me ve ka ura pālinga, they're on the fence. Yeah. Le kele. Se longa kūrei, ma kua kūrei. Ia kua rai. Ia, wa ia le sivaanga, wa le tele. Le sivaanga, ia e kau mo whaia kua la vanga. Try to push le vanga le ina ia o tele. Ia. O le weta o le Polyfest. O se mea pe look forward uma ia ile tupulanga ma. Ia. Ile aonga. Ia. E fōlinga mai o se mea na e manatu fo ilea e tapu e ai la le anganuu ma le tautala ma le ngangana. Ona o lea e fōlinga mai lau saunoanga o se mea o e manatu e le lei mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau ma le tino o tatou tupulanga talavou i nei. Ia. O te langona ia, o le vanga na mata ma le la fes la fitu ono le Polyfest la tau i la i lona taranga. Nga makavu le meo fai siva sa mo fai. Le wai e nei tau taranga. O launga o siva sa mo. O le antoanga o le memo mo. Le ai ua fiu kau fai kau kinga ngeme. Kene makua wai me fai aluai kupe. Ele me fai, le anga o lai kupu angeri ka mehi. O le mea lawa le look forward. Lau wai isi o ngau suma. O whakingi mkua ngangem. E o man na o ina to e pai. O leisi te meiti, o le mea moni this is the nearest to Samoan culture that there will ever be. O la lawa e fia. Fia siva, fia. Usala pe o tu lumana yo no langa le fa Samoa, but you participated le va ma o la o i lona sao na va la le me ka umai ele ma fai ka ko unga kitinga le mea o lo o fia le ma ho po tu e o ji foi ka me ki ka ke vai e fiu ka o boxe me o de se ai kasiana o ngor sipa ai mau o lau to e il ma ho pa o lau to e il ma los ma la ho fie pai pai fa kasi mai tu tonu o lea mai ko kongu o lai o ngā tu tonu o e tanto pese o la o tau roto o le fasolo o le siva Samoa o le siva le tama ma le teini Samoa o le ngā ioi, o le vavai, o le usunga, o le pese, o le pito, o le pese, o mea umanga le au ka kouzamo. Le wau ka mai. Ia, o le ese ma le siva konga, ma isi siva. O au pese ia kusi, e whaiwha malama ka mai. O vea, au kou malama, e mera kau ke pese ai. Ko ke maule winga. Pese mo a ver fa kai le kua o tae au o a mo vai ngar pese. E fa mal mlama ku ya o ko. Ia ko malo mlama lo le wing. E pe la o mea ia o lea ya fi ton. Just Polyfest itself. Nei ha fi ele ke do venge. Ma a fa mal mlama le ko mai. E ma kwa ke le mea. O pese i kwa o mangen kusi le Polyfest lewa, kem salo i bua laupe. O umanga u fai iai, e a o uma upu o le mea ngai ia maua. Ka malama iai, e a o uma. Because if you don't, we will look bad on stage, mea pena. O le a o kokongu o le mea nga, o loka ngau. Te maua el kametiki Ie umange ua maka fia. Maka i kaure i rose mea. Fai lava si Samoa, sa o aisi. Yo i la waino. So, it's a facility to have mo le tawanu. So, lau sau noanga ea o uma mea. Do you mean ea o le pronunciation or le meaning o le upu? E wha maramara mo le wima. O ngā ola i o pronunciation. Awa e isi pese wakule lona. Ai saule lana. Wakule lana. Ai saule lona. E le wa penga. Pa me la se se o
O ke le lo le fa makale le zenga o ke lo. Ga se lo ko le ana ai sa le ona. O si me va ko le lo o va lunga le o. O me umana na that's the beauty o le me le ke o yo. A fai me fo ne po pa lo la ye va vai come ki. E te fai ngofie. A mai se la vale me o le siva al te kama. O ve kula kuma ka ia siva. O ke le fiva ai siva ma for me pa feti o ke le ro siva samo. Okay, Lord, when I look at it, go and have a look at I tau po aso la ma vinge ma teine sa siva. Ai va ele me o vai o siva te samo. O le ngai oinga, o le whainga upu ma tūlanga whapena. Ia o mea umana, o lea o onga umā mea uma. Ia. So fisila tuala whamon mo le tau anu o le atate i le Polyfest. Ia. Would there be an opportunity i le space le o le Polyfest e highlight i le kako conversation about mental health and mental well-being? E makua whakitainga po on stage. Ia, i le process atoa lea. Le Polyfest la ko ia e pepe o lai focusanga i siva ma tautalanga ma. O le mea taua lava onga e pe onga upa ia kupoere o leo la nea tatu whanau le loto o anganu. A o le hoi o la tatu whanau i le ese senga o ainga. O isi ainga o mkwa o la ufanga ue sāpa sāmo ia soana saua e le aise. O isi ainga e nganganda lua. O isi ainga mkwa le aise pa sāmo. Ole, I wouldn't call it toilele papea. Le mapo ko me kipe ale le fasamo. But this is the dimension o le lato o langa e mauti noa. If you ai mama wai le mental well-being le kako ke lo le ya. Le kami ki vo e ganga vo e luaku. Aluaku ai situation papalangi olo ngangu aluaku also I be ye fai I wale ai comfortable, very comfortable. O ka maiki ngā ma tupulanga nā ma text menga ka mpoi kako e chief aluaku ai papalangi ngai kungu kako ke aluaku fai mea le ainga pasamo na pitau. A mai ka maiki le o kuloa ngofo lo I ngā ngofa alo ka ringa mki lo ere o malama. O ke le ilo la pe mwhainga ku e me re whapeo e le o ako le mental well-being. A la o ke iloa. E le mea lai le o ako. E le kau wha popo. E le mea tau wha popo. E le I vaenga I o le. As well as learning to do with the brain ole akwanga ole mele fai o ke le do isia onga fai ai makoko se fai onga fa malama upo pese fa malama le fai le nganu fa malama le tulanga ole mele pe awa ta wote ole, how does Launga oratory storytelling Palupenga influence the way we communicate our emotions? Ape ole siki re. Ia o te ilonga o te langona ea ue. Vate te ingala o Palupenga. Mai le upu whaalupe, whaalangina, mai le upu whaalangi. O tātou o le well-being ha Samoa mai se tanga tamatua mai matai tu na pena. O le mai ai tama mai te ne le nga tama mai ke. O lo na ai. E mai lo am kalong fa introduction ia am kan kau ke lo ko le. Am tala mai lo o matu. O lu e mai o matu. O le winga na fa am tala nga they carry
e ave le tangata lona tamali anga vela lupu le palupenga sau mai lupu palupe palangina sau mai lupu palang salutations i le whasa mo e ka ua ke ringa o ke re roi palangi pe ke ringina ko salutation o ka whasa mo whai oa o loko whanga o lo ki ngā sak po ikia likely o ke makai loko whanga koe makai sak po ikia koe makai le ai ngoro ko pulang la e te whia lua e whia vea e pa ia nei mona le wei mo wor ka ko whakurima e ke stu mai loa whakurima no e le se whakurima whaparangi ro ui loa o ka ko ia stu mai loa muri pola le anga e whainga ngari kai ia mauput wal mongo o aku langa o le carry e mena lona winga o le tatu tangata e le alu alu fuanga al kanaka e o ai kamar ke yo mai ro yo ngo par nga awa asiva e le siva ro ngai ngo e siva ro ngai ngo po ai ni ngo ka po we ai nga po le o pa ia mama mal ia o tangata o lo no noko i se ainga no tu malo falpe e fa lupe pe fa langi ro tangata o lo ainga o pa ia o lo maota o lo lawa o lo fa langina o lo no winga o lo tamali e ala i fa tu winga e ka ua kele lale le fa lupe nga foi le for our emotions a tonu o le world view nga o le kamakiti ka unga mala mai o lo ngole weto ya ke su mai inga sabul pola ya me se pulo ai o le no i manono po e mai a pai te siva di sua pa le o ko ai nga po a pai te fai po sua po le e le ka uolo ngo il pasamo the world view ya sumaya lo sungo ko ya po le ale tu la mai o le world view la le ka umala mai ka mai makako e le nga ka le ave o lo Christian name your father's name but also your extended family's name o mulpon ia mangi pa ia mangi ma au voi lan pingar bungar ko mi sumaya lo sunga chama chai forma o lo fa la nginga nga fa sa mo Elise para nginga pa sa mo pa lang ye e ka wa le nes e sa le lo sumaya lo sunga le malo e fai le tato nga ngana male anga le tamali anga o ka tui pui ka e langa ka u ai me o ka au lo ku ngai la se pa de ala ingi makai nga fa pe marori wa sa ka u ai lo o pa e le fa lo wo ni ka pe sumo ye lo sumo pe ka il me fa pe na ole area fo ila le tau te tai ia ia tato fa i ringa o ko na ko ki o ma ve pa ia o to matua mo to ai o le tamali anga le o samo o ke rope mo se siang mai le ma fa ia nga se o le avo e fa lutte tu fo i matai e makai e ke makai la ngolo kama ngolo kinga po la ngolo ko the connection o mataina e enhance the connection kama malonga ai storytelling o tala ia fa ana bua Samoa sa tu talinga ka ko history it was verbal history right up until perhaps mid 1800s ngo ko aku le no fa now the alphabet le pi chau fa now ia letters fa now upu mai matai tusi fa now upu mai upu fa now foi upu mai foi upu fa now phrases foi upu mai foi upu ia se palkarafa ma se ala nga upu mutula ma pena o le mera le sa jelele
just to singa panapi na pai ai. A pe voi o le pa malama o panapi mo lau pi o le tua. A ia pel pelea I mātou la loi o le Paulo. Ia toi mati le mga lapu e mau ai le mafana panda o ai. Ma le pati singa o ai. Ma ngai a upo pangapi. O nga o langa visual le anga va ai iai. Na va ai iai anga ia research. Le aingi boli ai o mai le ainga. Fa poto ai tapu le. Pai kala o lea. O talo whangongo. O talo nu. Pamtalanga o ngafa. Talo o tangata. Talo o si o manga. Talo o tua pa Samoa. Talo o talitonunga. Talo o mea tu. Explaining. Pe o Southern Star le explain pe me o kamai ka inga o. O le pitu wao. O le kamai ka inga ma paile la. Paile la whenga inga malona tuangane. Paile le o la uar. A o tu mai sa e te ala usu ai ke alwe whai au whea. A o tu mai si po le pia pia. Te tari sua ai ke ai. Nonga wing. O te leo I a te oe so. O le wing o name. O la explain mai ana nata. Wha Samoa. Le wing o le kure ku marikai. O mare pia. O kala la papenga. Tala o ainga. Ia. O le kako ainga ko punga mai pia. O loka maa ko punga mai pia. Enhancing. O le enhancement na verbal enhancement. A malosi ai karinga. Malosi ai foi ma fa. Anga saua ai pa lua fa kolu pa I mauro. Venga ore mo ka ia so ke ko se longa record le me. Pa se furu mo fai pa ko le ben nan sa wa. So storytelling. E ka ua ke le o ke le lo ye I nei vai tau lenga o ke le technology o asola o le mea ala pa wale o le men kako o mai ye o ngafa ye exist mai ye o ngafa sa tu talinga ine tu langa la unga oratory o le ale ka ua ye o le kala po ila le kala o le the more I found out about my family, I ngolo to mama la ngolo tina. Ia ke ua ia, pa marusia ia. Pa marusia ia. Lo fasi mbanga la. Le fa makaya o kiuke ia. I need to carry on. A wo ko inga ia maloma ko. Ale carry on de menga. Yeah. Nga fa pe de singa me ke mo o le va. Yeah. E ke war ko inga ia mar lo mo ko Samoa ne ka so le. Doesn't mean anything. Le aise winga. Le aise winga o history, le aise winga o kuspa ia, le aise winga o le a. A wa pe o mengi a me values a ko ma. Ai le no. Vai le ainga, vai le mo, vai le onga kuranga pe. Raunga and oratory, how does that communicate our emotions? Ia, o mea ia. Raunga mal oratory, pe o mea tūlanga maulunga o le ngana. Whamatai. O koinga, o le awhiwhi umai. Le anga o po le role o le raunga ia, o le raunga. E momoli ai le tō whai tamari. Ma le whautūkanga I pale upo. E ku ai le ko o le to e lo na winga o tu le to longa winga I have the right to speak, I have the right o le fue vai ai lo launga from le amakanga sa longa konkulang pa penga o le launga e fai le ava I fale e ai po yo na vai o mo na tu matamanga e to ina nena o ko kongo lenge o lai ava kuaile ia la ngona mamana a kula ngai ke u fai fi au ma de kale ia yo upu poinga ya le me a makai la le kele la o le fa kai ka tai de su mai mo kal mai rona wing o lai a fi ko kongo it serves the role as delivery le a ko anga o a ko io
o la ngona o tanga. Ale le vai la la. Fe kai le ai pe fe kai le kai. Ko ang ku ba ya ke le ya. Ya ai yo admire ka ko le le pa upunga man. O na o lai le kiri vai nga. O la ngona ma ma po ponga. O le ale ta u le me yo la ngona. Family will be proud. They're really proud of themselves. And again, we go back to that. Fear. I did that. I did. O le kele yo recording here kokalanga kamai. O isi fai ta. But, pa pengo fear. Yeah, kola ka Usala whamon ata wano I le mānai o le lau folasanga I different parts o le kako culture. I le launga ma le whaatūlima ma storytelling. Fōlinga mai la different parts o le kako culture o malo si anga ia o le tatou tū ma le anga nu. Mo le tatou well-being. Sosoani le tatou well-being. Yeah. Ke le lava le. Peo ngau pai ako po le nga makare mea ngā le o ingo le kaukalaka mai tima. A o fai lava. O vai e ku. Ngā le o kua I o le mea. O le o ngako. I got to get to the core. Lona winga. O fai sa awala o kala ni kamiki. Au ko mai. O ka question mark. I ko mwa. I'm like, what do you mean, sir? Okay, you know, le I'm not very good at someone. I'm, I gave you a question. Yeah, le allow ke lo le ngalo ngo le ka mo fa ya ve se question mark. Fa ile me fa ir ka me ki pa so boy. O ngalo me na. A fia fa inge. O am kan fa ile. Aya o wa ku ngei le me va e ke ku lunga fai, otherwise you don't achieve. Le ko sa ko sa mala. Longa winga la wa fia le ma ko. La wa fia le lo. But I have to enhance that. O le kele o se ngai ye. O ko mai ki fa nga winge. O le kele. Ai o tu ai ngai si mala ya. Pe no fai atu o genres e ia fai ka word o le fa kurima o tala fa ngongo ko o me umanga o lai fi mai ala ngona e ma fai la mai le past nga au mai ka mo fai e develop ngai ka mai e o ko me ki foi lai ngai e o sa mo e sine e ka ese le ngana mlanga no isa mo la lo sa o to first language speakers. Ngan sa mole fa ya wange to second language speakers because all I assume Ministry of Education or the first language of Komekia or the Papala. La la fa mai na ko. Fai si ko ingange ke o fai ka kele ko ngofo mo a ore ngana sa mo o so kwa le ia nai u fa lo. That'll be too difficult. Ia physical, ia kuyo ko mafofo ya o ka making e o le kele ko making e fenga mui. So therefore a course e mafai ona pesosoani I le lato fa Samoa or whatever language alongside English. Melanga e mata I tūtele, a wanga I whainga kākete. Ma I whai pia e mea na e kame. A whai tau talanga, introduce yourself, wala waranga. Ia o la sisi me whai karakara ngoa o kene a me whaine, tal noa ma whai. Ia o le ale o a upo e whai on karangoa I greetings me whapenga. Ama, wakairo le ia la le vaenga e oe lako. Vaenga peololo ia vaenga o papaita peila le kaua na o ngei mea umai kaua
O le mako i ka ua ai ona o isi ka ko me le i whaia. O le o sa whai laso. Ia o le koe whai ngia so ua ese fo i le so i fuanga le ua iai. I o lau tau fesili atu ngaha fo i le toe au maila o tatou tū ma ngā nuula ia e wha au laola awale. Pe e promote ai le healing ma le mental well-being. Pe, la sau langona i el na. E tā ua ke le ia le ho kusi e la lo. O le a fianga tele o nei mea. A whai le leila unga ngana, ma whai ngō fio na wha amatala o langona. A whai ele lei. E te maua le fia, ma le sao loto lo mapapa. Ai a whai ele leila unga ngana, ma lau anga nuu lei loa upo i wha amatala i o mapapa. O ni o langona, e te maua le sai ti o lo mapapa. Ai sea. E le o iai se accessibility o le ngana, ma le anga nuu, e pisoso andi i lo mapapa. O the power e pa ai loa i o langona, ma o manatu istangata. In other words, fiande le mapapa e le o kedengi upo e loa. Pretty much powerless. Ai pe o le vaenga le na, e tā ua te lele. O ke kalangoa i mea aso la. But I try to whaingo pie kama. Wau kani, o tā mua i aso la. Kuka e kama mea ai. Ai au ngar kama i rongpo whinge. Ai sea. Awa au mai o re sami. E au mai uma avereu. Au mai hoi ia. Ia kalo ma whaai ma. E mai uma awa. O i where mo i whai ka. E re whasamo e mū mata o le tua ngane. I le tua whing. That's old school. Aso la. Aso me. Na u whai kenge kuko ngā ua maua le ulo. Maua le whalai maua le. A le kamara koe ngā sa wapari saka. Ua o laua. A aso la e mua ai kenge. Mori ai tamba. Ai se a ole malosi le na ole ainga. Yeah. Pei la e mua ai le tamama le tinam kama ki rai ki make. We all grew up in that. Ai pai fi au kam. Ke mo hoi kua ma le apa pango. Yes sir. Ia o a mea e te toi. Ia o mea nai ai. Ia o ngai aso. Almost o le isi ngā mea. Nā sau whina ngalo. O le suinga ona o le tena kolosi po o le globalization o le suinga o migration wa awhia ai. Po o whel mea le ua iei le suinga ia. I tutono o le tatou tūma le anga lea mai aso la na nei waitau. O te misalo, part of that is modernization. Le tūlanga le o tatou iei le nei. Ile nei o langa ma le waitau o le soifuanga. O le koe ele mea lea. O le eisi whai umo kama ai pe o le teine po le pe ngai ma le te pena ina o le whale ma pe au te tono o le whale au kama i o wha. Te au mana. O le to iai. O sui le o langa. O sui soifuanga. O le vaenga lea. O kako mai ingei. Wa kele lava the household holds a lot of power. O le mea lava o te whaia i lo a inga matu la pono ma mea. O me winga e o i lo ko wamara whanga uma. Things that I see that are important. Ia kia ura. Whaila whakaikainga o le wa ai lunga lau. Ia. O ngā whapelea. O ia kia ua. E o mai muni ala hori ia. E o mai ai. Kusa pe ai lunga lau. A whapea lava le aba ngoa e o mai. Ia ai whakasi.
Wai, being karkar mo fa. Ai apa pe la giki la wa ma ko ai ngai fa so ko nga ye ele la ben la. E mo mo o mo kenge ai ma. Ma ko ai. Yang o mai ne la uri ne fa. So, ole ale ku la nga o ye. Ole e mo ya le o ko ara fa. A mai lo maro. Yang fa ro la fa. O mai la fa. Ah, pe le fa pe. Ia e fa pena mai ai o si ai o la ma lo si ya o si ai o la fio lo pe ve o pu ve no fa i na pia le se na na o le se nganu a le se nganu o po le no o le meka ki fa ngo nge i po le no o le po le no o le kwale ro o ka ri fa si me pa sa kwale ro ka kala le lo fa si me pa sa o le tele o na iswana e moni e le ili kau karwasa. But the spirit, ma le au na, kasi alau ki kilo e lo le kame ki mat ki. Ai choin ka sa mo. O ba ko amai o matu. Na de. Lai ngangu mai. Okay. You have to work on your language. Ole me lai le roko mai fa. On ko sa mo. Lona winga. E le kau huilanga cha chinga pe pamsi no ino huila ia ngai kamakia pa pe le fa sambo ngala ia ma ai ole me e ka uai ya ke uole winga lai fa ani mai ia ma ola po e ma la ma fa sa o fa sa mo ia ka wanga o matula mo mina ai le nga o ngana ole fa tino matula ia mai o fa kingo hoila e pe o lo bisi o fele la me ma foi e ma fu o we se ku langa we lo langi le vai cha o sa mo ke lo ngo le si le ku ma ko api ko siringa sa o le se would have been what 1900 dei per pa langi ja mo nga lo si amang ya la me lo we ne per pa langi ma progress la vo wa lo to mo ngai si me ka ko mo vo le o le fa un fa le o pen kan ko i lo per sa mo vo le va ngai si se fa le ku la wa ai o tato ye ne ye tu okay lo I soon realized ole me la ve se ki a umar marking out line or na which is basic kako umbelo malai ki me la nga sa au ko e fa ya ho le ro o le me nga mai au mai ma ku nga vai le onga nga au mai ma ku le onga that's your future fa roalo ainga fa roalo uska ia me yo le set dai platform work o me la ia ke o fundamental ele ave sia o le ala suia inga o le ele kai e ke rongo pia le vuesa mo ele te wilo tamata usala e ke rongo pia le kam ki o mga e po le ala swingo ge me e le vai ala Susala o lau saunoanga o te tonua ia tātou ai a Samoa, o te tonua o le ainga, le whau mai ai le foundation malosi lea mo le tū ma le anganu. Ia ma value sila ia tātou. O kongu lava le ainga, pe o le ainga, rotu, onga, palapotonga, au ka alo. These can all be in, me veo niche o le ngangana. Ma le enhancement o mahoho kome. O mahoho le. A mi sei ka longa. Fia kere kome ki ka longa. Play. Something in that makes the brain, and the body to exercise. Ai o le kelo lo langa o asa faiso o le ainga. If I belong to the Catholic Church, Samoan Catholic community, o la voi e fai ngana malanga nuna.
Ava pe voi o le aonga sa lai fai e inga. O le au kalvo mai fai e inga. Ia o le kalesia na fai na. Ai pe o le kele a o so o le inga. E mea nga ka ua ia. Ke misalo po i ne che le leo fai ngā ruanga po le lau ngā lako le inga. Le inga. Vai si me po. Ona o inale e ia. Extend po ilangi me po le kalango le ainga, kalango makua, kalango amaka ngai roa, uso ko vinge ko angange, kausonga, tulang pena, tangata lo si mai ainga, tamau tina, tina. E wa kelinga nga nanam papa ma, a o ka ele se upu fa sa mo lo grandmother. Ya. Politina lo tina. Politina lo tama. We explain it in phrases. Nanga ile inka, e pa penga po ilo kau songa. O le atali i o lo uso lo tama. Ia vai la ke ronga. Asa war pa langi cousin. Le mena pe tu malama o to. Ina ia fa malama po e pa sa mo. Ka pe ho ila e tu tono la ingam ko. O le li o le. O fo inga malosi. Enhance ai kamekiki. Ai meise mo meu family reunions, me va penga o mai va kasi ka alo camp me va penga. Oka, ma kwa mangia. Ma je vai pe au sa mo o mix ma ka meki sa mo. Ai hangu fa sa mo o le leile na mole. Mole ma ko fa o mo pi o kameki. O le a onga e na vai na fa tasi mo wo. E pai a ko oko. Era per kala le o la ua observation. O ke fa longo I ke ngi ki konga. Ma lo si ke le fa ko. O group le o 10 11 o fa longo ya ko samo. Ai venga ngui. O nga ko e. Ta ko sia. Ma ya fa ya ma ko fa samo o fa samo nga yo ko. Ko fa samo ko e. Pe I la ula de si fa samo. Wo e ki kiro ke ngi ya. You need to work on that. Ile pasa. O ivo ia. Bo mai upo la onga ia. Faya onga. Potua onga. So every scenario extends the knowledge of vocab. Usala a onga o le kalesia. Usa so se mea e contribute la le building up o le knowledge o le kamaikiki. E kokongu malelona a inga. Toi tuli te tau mai le vaenga lona lua o le whaatala noanga ma le tō whai a tau anu I le tatou polkalame o susu o mai. O le toi whaamana tuina o nisi o mata upu sa tala noina. O le ngangana sa moa ma le anganu e tā ua I le soifua manuia o le mawhauwhau o le tangata sa moa. O la unga, tala tuu, ma whaangongo o lo o whaonga ai le ngangana e whaeilo ai le langona o lo o wheangai ma le tangata. O totono le ainga e whausi ai le whaavae malosi o le soifua manui o le tino a nganga ma le mawhauwhau o le tangata Samoa. E iai le aonga o le lotu, a onga, ma community groups o lo o mafuta I ei tangata e aoa o ina ai le ngangana ma values o le tato wanganuu. Wha moe ua iese au ngā o whamatalanga sa tala noa ina, mō oe ma le ainga. Mō nisi whamatalanga, pe fia whaailoa fo iso finangalo le tatou porkalame, fe soota I mai I le e-maili, joanna@whaunganganapractice.com. Po o le asia siane I le Whaungangana Practice website. O le vaengalo na lua o le whaasoa ma le tōwhaia tawanu, o le aso so o mai I le isi tatou porkalame. Whaafetai tele I lau whaafonga mai, manuia ngaluenga o le nei aso, soifua ma ia manuia.